Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kehenyo Trap Integrated Territorial Organization Kalapan Pau kajing Snowcomen halor kajing Shimra jong kesorkar ban penjelan Yakarta Tungkam ikisamla wat kam wat jam Henry hagaju kapor kala dawaru neka sorkar bagade ban penterikam no Yakarai kabaka sorkar kala shim badagaju kapor kala dawaru baka sorkar kade ban ai de kajing penbena bayar ya baro kikam sorkar kibalat hagajilla. Ini nakalian jong New Trap Integrated Territorial Organization hito idap dekat jings dokumen jika dia bah hadir mengilai iling bah kilat patai kubor baga sorkar MDA hagajing yalam jong konrak kongkal ke sangma entah kasih hagapo cabinet kila approve ya kan deka increase upper age limit kuman syukun mau haga khatar tarik benai binyo arajar arhuai ngelabu kador khas hakmat jong menteri rang batu banyak keren ya kan kam pada haga tu kucing yang kendo ulah kubur ba untuk terekam hadu yang upper age limit hadu life nyo pada ke general kendai life ar de kum keketian kum tak kekam pada skowai haga nek city ke bangi penher yang mentah show menteri rang batu ye ai ke jing kublai kebenan kong pada kebaar ni dawa pan kodli advertisement no ya gitu ki post ki bela dep men haga ni pada ni ai kublai session yo ba ulah pun long ya ke jing thumu ba ke jing dawa jang ki khon samla jong beri brih nyok trap bat jong hi kameklia hi borok koi